kubifuriza umugoroba mwiza, reka nongere kubifuriza ijoro ryiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabizi neza uri kwibaza uko byifashe ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mugoroba. Jewe nitwa Mr Kenzo, ni jewe tugiye kubana muri aya makuru. Reka nkubwire aho turi buze kugenda twerekeza ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi buze kwerekeza hariya i Bukavu, turebe uburyo abarwanyi ba FDNB, ubwo ni ingabo z'abarundi, zimaze gutesheranya bikomeye cyane abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi ngibi turabirebera hamwe, turebe ese abarwanyi b'umutwe wa M23 bateshejwe gukora iki ahangaha i Bukavu. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi mwakagira Imana mwe turanyarukira mu gihugu cya Uganda. Turanyarukira mu gihugu cya Uganda. Mubwire nti mu gihugu cya Uganda ibintu ntabwo bimeze neza habe na gato, nyuma yuko Uganda isohoye itangazo rikomeye cyane risa nkaho rireba abarundi baherereye ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na perezida wabo Evariste Ndayishimiye. Iyi nkuru nayo turayigarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi ahantu bita Karehe uhanyura werekeza nyine ahangaha za Bukavu, ahangaha naho ntabwo ibintu bimeze neza. Abarwanyi ba M23 ngo bakomeje kugenda bakindagurwa ku buryo bukomeye cyane ahangaha i Bukavu. Ahangaha Bukavu ndetse na Karehe. Iyi nkuru nayo ndaza kugenda nyibabwiraho ku buryo bukomeye cyane, nubwo hari abantu bakomeje kugenda bumva ko M23 iri gukubita cyane ishwanyaguza, bakagira ngo FARDC yoyo iroroshye. Ibi ngibi ndabibabwira nabyo ku buryo bukomeye cyane. Mbere yo kubibabwira rero, ni munyemerere mbanze mbibutse gukora subscribe, mukarayikinga, mugakomantinga, mukambira muti ukuri hejuru, niba koko mukeneye kumenya ukuri kubikomeje kugenda bibera ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyuma yacyo. Ibi byose rwose jewe nzajya ngenda mbibazanira ku buryo bukomeye cyane. Reka duhere aya makuru yacu ku buryo burambuye ahangaha kuri izi nyeshyamba za M23 zafashwe matekwa ahangaha i Bukavu. Ni mu gihe izi nyeshyamba za M23 zagerageje kwinjira i Bukavu ndetse zikanahagera, nyuma yo kuhagera zikatangira gusahura abaturage. Ariko amakuru nkura ahangaha mu gisirikare cya FDNB arampamiriza ko abarwanyi ba FDNB babashije guhita basubiza inyuma ku buryo bukomeye cyane aba barwanyi b'umutwe wa M23, ndetse ngo bakagira nabo bafatwa tamatekwa bagera ku basirikare 6 b'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ntabwo biramenyekana neza icyo aba basirikare bari buze gukoreshwa. General Pacifique Masunzu wa FARDC ntabwo aratangaza icyo ari buze gukorera izi nyeshyamba zafashwe matekwa n'aba basirikare ba FARDC. Noneho rero mwabantu mwe, ni munyemerere tugere muri Uganda. Uganda ntabwo ikiri kwigoragora, ntabwo igiri guca hirya yongera ica hino mu kwemera ko ifasha abarwanyi ba M23 hanga ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubundi ababizi turabizi ko Uganda yahereye kera ifasha izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, ariko noneho Uganda ku mugaragaro ibinyujije kuri Generali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko igiye kohereza abasirikare benshi cyane ndetse n'ibikoresho byakenerwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugira ngo M23 ikomeze guhangana inahashya FARDC. Muhoozi Kainerugaba niwe yararimo abitangaza we ubwe.
usibye no kuba kandi Uganda yemeye ko yoyo ubwayo igiye kwiyoherereza abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23 ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Uganda muri uyu mugoroba rwose kigize gutya gisohora itangazo, ndetse nabonye riri no kuvugisha abantu benshi mwokagira Imana mwe. Iri tangazo banza riteye ubwoba bukomeye cyane. Uganda yatanze imburo ku gihugu cy'u Burundi. Iri tangazo yasohoye ryasaga nk'iryibasira abasirikare ba FDNB bari kurwana ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko iri tangazo riragira riti abarundi aho bava bakagera bagomba kuvanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse na Ndayishimiye Evariste uyobora igihugu cy'u Burundi ntazongere guhirahira yohereza ingabo ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitabaye ibyo, u Burundi bwitegure kubona ingaruka zikomeye cyane zo kuba bakomeje kohereza abarundi n'intwaro ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwabantu mwe, ibi bintu mwabantu mwe birabibyuya ntibiba amaraso. Hari abantu bakomeje kugenda bumva ko intambara ishobora kuba iri kugenda ikendera ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko jewe mbonaho kugira ngo intambara ikomeze kugenda ikendera, ahubwo irushaho kuzamuka ijya ku rundi rwego. Ese mwabantu tuvugisha ukuri, iyi ntambara yaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba iri kugenda ikendera, tukabona South Africa ibizamo ikomeje kugenda irunda intwaro ndetse n'abasirikare ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ifatanije n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagabe ibitero biremereye ku gihugu cy'u Rwanda. Jewe rero ukuntu mbibona nguko, mba mbona intambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo izarushaho gukara cyane mu gihe Perezida Kisekedi Kirombo adatsinze izi nyeshyamba za M23 ngo zirukanke zihunge ziva ahangaha muri iki gihugu, cyangwa se ngo izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitsinde Perezida Kisekedi Kirombo agenda ave muri iki gihugu nawe, kuko zizaba zamaze kumutsinda, kandi ntabwo mu gihe bazaba bamaze kumutsinda bazaturana muri iki gihugu. Cyangwa ikindi kintu gishoboka, kubera ko M23 yoyo ubwayo ikitangariza ko mu gihe Antoine Felix Kisekedi Kirombo perezida wa Kongo azaba agize gutya agashaka kuganira n'izi nyeshyamba za M23 bagakemura ibintu byabo step by step binyuze mu nzira nzima, mu nzira y'ibiganiro, nibwo iyi ntambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu mbona nibura izaba igeze izaba ikendereye. Naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo, n'ubundi intambara ikomeye cyane, intambara iracyajya mbere. Perezida Kisekedi Kirombo ararahira akirenga akavuga ko atazigera aganira n'izi nyeshyamba za M23 uko byakagenda kose. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 nazo zikagira ziti, mu gihe uyu mugabo adashaka inzira z'ibiganiro tuzakomeza kumurasa paka tumusanze mu murwa mukuru, tumuhagurutse ku ntebe y'ubuyobozi. Nahoze mbona
uwitwa Generali Sultani Makenga yasuye ingabo za FARDC zafatiwe ku rugamba, ubwo ni Matekwa. Amagambo yantunguye ni amagambo uyu Generali Sultani Makenga yakoresheje mu gihe yari arimo avugana n'izi ngabo za FARDC zafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu muyobozi wa M23 General Sultani Makenga, dore amagambo yakoresheje, yababajije ngo bimeze bite. Birumvikana abasirikare bavuze ngo tumeze neza. Ijambo uyu mugabo yakurikijeho yavuze ngo ndashaka kubakuramo ubucucu n'ubugoryi n'amacakubiri n'urwango no gushyira imbere amoko mwashyizwemo n'uriya muyobozi wanyu Perezida Tshisekedi Tshilombo. Birumvikana aba basirikare, General Sultani Makenga arashaka kubajoyininga mu ngabo ngo barwanire M23. Yongeye kubizeza ko nta rupfu rubari ku mugongo. Niba nta rupfu rubari ku mugongo rero, aba basirikare bafite kujoyininga M23, kuko birumvikana erega na M23 ikomeje kugenda ikindagurwa ahangaha Igoma ndetse no muri biriya bice bya Karehe na za Bukavu. M23 ikomeje kugenda ihagwa ku buryo bukomeye cyane. Uza abasirikare ba M23 batikiriye ahangaha i Rubavu, igihe bageragezaga kwambuka umupaka ngo baze mu Rwanda, FARDC n'abarundi bakababana ibamba ndetse n'abawazalendo bakabakubita bababangura babasubiza muri Kongo. Ngayo nguko. Reka nkwifurize umugoroba mwiza wowe twabanye muri aya makuru yacu, nkwifuriza kugira ijoro rihire. Gusa niba ari ubwa mbere tubanye, kora subscribe, ukomantinge ndetse yewe unalikinge rwose muri comment, umbwire uti ukuri hejuru. Niba mu by'ukuri ukeneye kumenya ukuri kwinshi kwibikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nzakuguhereza aho kuva kukagera, kuko nta kindi kiba kinyicaje ahangaha. Game ukomeje kugenda mubana, nitwa Mr Kenzo, ndabashimiye.